mili kedantang ningkan berhinira ningkan suhinira ningkan korek ini 2022 ningkan Assam Sarkar atum kardemo atau bakardemo Thomas Council menangkit tek tang subject muka nang turun berat nang job turun berat walam pen dehati haikal Indonesia PIL akes PIL lapen la sokes pidet pen kedamtang ningkam isia ebeng angong penangan kacingki cinglai dulu haikul long laso haikul long cinglai dah tapi ke non alam kerai abang tudik si nan lego tadi ke fokusier ni laso alam lai ateng pen pulo ke non kan ke tarbiang long alam kedua departemen 1995 aningkan kachetok MoU along nantidun department thongke laso thongke ba department bangka Assam govt atum non ke puthok nang chi yobundelo nang chi kundelo pusi non bangke Assam government ukil tu ma high court long lamchak chipil lasi pini pen bangke Karyanong ka lahaya department bangke Constitution Amendment 1995 adikam 62 non chok si laso department ahem khu abangke Karyanong Thomas Council si Jepang leto laso department mukha bangke non bangke non directorate mukha dak loipo agriculture department ka directorate ko industry no directorate ko laso makasi asetiba department ka directorate ko lapen head of department ko ka ndak ko lapen langsung department marabu itu asakuri bakuri pencenglo ke anton ta kardeno Thomas Council si sakuri bakuri mereka contract settlement library ka kardeno Thomas Council si pilih ke klaim ko laso alam si nundak nundak atima 95 MoU akut ke sign along penai ka emang tengok pronte principal secretary pencenglo departmental head atum hanunda appointment kipi करके Karyanong Thomas Council से appointment kipo lapan so directorate anda particular isia Visaralam agriculture directorate long lada keduia tu lapan aperam officer ko maduji ko employees tu ima lahaya employee manda mana laso directorate nanti si Karyanong Thomas Council si lapan so appointment mohara ke ilong ko lapan stakeholder tu nanti non ke nanti yang mendelo laso nasi la department thongke ko bangka non bangke constitution on chok jeni si laso bangke ahem kurang council na councilor ke up pensi non masuk itu non education kurang ke director secondary education itu nai ko sudah tum dake itu tum nauswa examiner ke kurang ke additional director additional director of secondary education people so director power things laso additional director banke lada banke power banke exercise ko ati laso things banke empowered lasi state government aku man naga chakun la hello state government uji pula hello at this stage land council appealing for the respondents that has submitted that as per the stand of the state government, the Memorandum of Settlement 2011 arrived between the state government, KAC, and other stakeholders is to be honored, and till then, the state government has not attempted to transgress over the rights of the KAC on the allotted subject, and in future also the state government is bound to honor the conditions laid down in the Memorandum of Settlement 2011
in its full letter and spirit. Lason sido. Lapen aku tu senang central government atau apartment lalu. Land Council appearing on behalf of the Respondent Union of India has also issued this code that so far as the action required to be taken by the Union of India in terms of the Memorandum of Settlement 2011 are concerned, the process is going on and the central government shall take every possible step to abide by the term and conditions of the Memorandum of Settlement 2011. Laban ke 2011 Memorandum of Settlement ke UPDS laban DST itu ke sign agreement. Tapi House of Aputhak Union Government tu nata ke claim ke pan jisi kono claim mono usi alat tu nata. Lasi la sote lokon itu nunda ke nanya bagi semen ke Union Government tu apa pangkali. Mereka minor notification orang 2011 berjalan tim top level. Setelah jalan nomor ke 1995 usi top 90 MoU. Lalu notification orang already High Court pun order correction mengenai cingki atau ukil tu. Lalu sote nomor ke nomor ke Kargeno Autonomous Council ke powerful people ni pola ni bergilo. Lalu Kargeno Autonomous Council ke isian daman fronte isi legislative assembly ten Kargeno Autonomous Council ke legislative assembly ten ate 1951 first constitution itu bangke governor itu halaman soho land forest agriculture primary education pula subject nange dundu lasi hal masih itu inherent subject pulo sita 1995 anikam ASDC, KSA, and Civil Students Federation, Dimasa Students Union of Japan, kachetok MoU ateng abang aputhak si 1 April cetok laso pen 12 April ni laso cetok masih tarik ini 12 April ni Assam Legislative Assembly lo isi consensus isi autonomous resolution denglo House resolution mana no ke MoU lo ke cetok dan additional subject hongket aputhaka executive power banke PIL banke state government atau banke exercise lo laso power banke Kargeno Autonomous Council tulsi executive power exercise pokul. Laso te intensi uthok laso linkan masih 1995 anikan masih 6 schedule to the Constitution of India. Paragraph 3 along amendment lo. Laso amendment pensi जैसे मैंने मांगे 7 schedule union list state list lapen concurrent list pro lake thoma list lapen union government atun state atun position si kacherak man bina subject mana tu bridges lahai domati water lahai yang subject lo si union government atun state atun position lagi tak pasal tensi union government list tenta Kargeno Autonomous Council nasta state ban ke thak tensi Kargeno Autonomous Council nam thak lapen ke state list tenta laso amendment lo si paragraph 3 6 to paragraph 3 lo lahai subject state list lapen concurrent list mukha bangta tak dilita lo lasi sole authority ke lage Kargeno Autonomous Council lo lasi 1951 hule lapan pan subject ke inherent subject posona taksi additionally kalau apa yang kita subject itu belum tapi kita perlu kita sebagai kita lalu kita subject kan inherent subject itu kan masih ada sih director itu ada sih appointment itu itu kalau yang betul soalnya kita state government itu kita masih nilai itu kan ada state government itu kan makanya department membangun sejauh mana itu sendiri politik direct implementation bagaimana sakuri yang kita politik bahaya anda state government itu harus melakukan namanya istilah livestock mission kalau bagaimana harus melakukan segala macam dari department
directorate kita kerjaan sebelum bisa state government yang itu. Masih mau banyak yang mau lepas state government bisa mau banyak yang belum. Itu mau banyak yang bisa. Masih lahir lo kayak berkas pandai juga, lalu rumah lagi, non kerjaan otomas masih banyak kalau masih milik kubong. 1969 anikam Assam Reorganization Act dulu, halaswa Act pen kehai, autonomous state. Meghalaya Sorokon autonomous state itu, Meghalaya Sorokon autonomous state itu berbagai subject sudah legislative power muka mereka fully given. Se agriculture के certain area में Assam government दूसरी rules में फ्लेक्सिंग सिर्फ certain area बल्कि मेघालय autonomous state दूसरी laman soal power bangke exercise legislative power bangke jolason sita non karjang non lasu 95 ini kan itu lasu constitution amendment kan jadi bangke lahir subjek ke bangke las ada karjang otomas council yang lapen ladak bangke state government itu ke nang cukup kopiah tadi state government itu nang cukup kopiah tadi legislative power ta nang orang nggak executive power nggak langsung tangga orang nggak jadi sih nong tangga langsung additionally 30 subjek bangka lah constitution itu mana lupa nang jilang atulangnya mana lupa atulang tapi di mana lupa anak bangka lagi inherent subjek lo karena nong inherent subjek lo langsung saat department ahli buke karena nong autonomous council lo langsung nilai lo Kardiamo Autonomous Council Assam kehai mata lahir nanti mata tarli fokus ini kelo lapen rabjimpen lahir directorate office muka pada kategori apa alam pun kengkam dengkon fokus ini kelo lapen laswa aputhak long kachekok saya long upima kenang sok kedulang nanti kupene jong sini confusion dolang long deh itu tuh masuk orang muda kecing cyber itu tuh mana cepat clear gitu. Kita Assam government dah pilih Islam punan kalau tak ada cirung poklo. Assam government tu mari cirung poklo dia pumalong itu nangge cirung cipu kabogi bagi cok cedato. Lasi pilih bengke itu nang cipu tunggu lapan mungkin dia kalau aku sedang itu lapan soal akhir nongla executive power dan legislative power kerja nong autonomous council terku aman nanti. Tangan bangke, laban itu nanti turun dulu, nanti jauh dulu pusing. Setiap orang minta, ini kita.